Rajang Khain Tungtongali Ring Pa New Year Week. Salam Kamining Soda welcome sa Vishik today. Itungtongali bang Adam Hisokmi Adam Salaki Hangaye. Ajuba itumnia Amaitem Sona Mudimira. Awito Big na Sexual purity God's will in a broken world to Muram Yana itumni Mujimiki Jina. Adam Shimatang Tang the Dark Visa say Sina Rimikap Day in a Bible verse Akapake. Jana to me vang in a ran kahaiji in the tay, the prohona hanger, the kashisak by maning mana, carving a powy vangna. Now the we may ring a lucky handy, not me. Program half up by Hawaii in a remake of the Jasase. Shan Lake Shina, bending, hang our rana leaning Shinako, as if Yaka, Montablock High Kunta, Adam of a rana late me, some bang can sub Vangari, Ningishi Masot in Delaye. Ariatam Hitrana, right, Nanamali, Eton Fellowship Habok, Gida later like home, Hapok Rangari make up, then a Razang Mikavai and Alisiaka Sane, and I like our Rajas in Choit Mimicki Clay. I would only love a rana with Sokamita Shumida, our Ramatala, kind of shit, and I kind to name between the Misha Kawai, I would only the Nanashi below the Sakako, the Manila, Razang the Clay, it can be evil, it only love a run and the Somikang and our quick heavy bunch up with the sun. It will be only one Ras or Kamia, I don't think that it Mahapok Rangari make up, then we saw Kamika upon it, amen. Amen. Aju we ready by me he don't your Yamana by me Rajina Ariatam he don't your needle. Ready bangun kawai sase aju we mudime the placing sapai like kawai 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 to 8 bangun kawai sase 3 natumna thirda like kawai kamatang kamarang we na ningkhan chau ka hai hi veri we ning chawna natumi alungni mi kajivana abrivali katharina Kala kaya ka kapay ako ngay nagkatadaw ra kala kaji. Tape lungra, rainy magtaping tada pasawi kamatang kamarang ay namok tuipan mara. Kipa ka hiwi bongdi achinali kalang sapay mara. Kasyong lang ra dana tumbi rida hanghay ra. Barena itumni kamatang kamarang wi lungdi oktui kawai hokukui maningla. Kakatarwi alungdi oktui kawai hokukui na. Chiwi wangai na tui hi mahing sang ba china mikumoli maningla kana tumli mangla taras sang kame parejili mahing sang hi tarapina amen. Share don yoli. Arava Mutimeli Adam Midley. Bible Bami Kai, Azervo Donyolila, Nishlagare Azay Tumina, Muchung Rumgije, Tupongje, sexual purity, God's will in a broken world. Itum he more bomni later clane, that Hala itum he revan itumni, Hoki Haine, itumili Razang the claving, ya, you born again Sire, even rowing now ne, the it Shulish Sangarko, the ring the clay, Ajili, Rivana, Kisang Sangai clay, no ili, Kunitoda Salaga, Yarongala Salaga, Razang Hain Hilly. We yali Shimku lila by class lila by Odmanga lila by Nazadakli Lungili, ya, Virawi Kanranji Kili, la classe. Virawi Kanranji, Virawi need to Niki lately, hang highly do Jili, itum pacing, ya, Thermatena Gina, Pasali Masama Kaula. Karing gajui bongli itum muti kwai sa se are azaruna itu me bible verse pa mera laga topic ki nutu me ga ning li ga da ning le pai thada pa ga da pa shok da le pai na da ning yang kha ka itu me ga zang khat mirin ni ba I wi mirin ni la inang heo khyang adam li la kala mi wi kharjan pa khyang ka sha dam ji than la challenging sa me chi ji kharjana hlang sa ji no wo ma ji tha do Pai la khai di bom ning chi no ma tu shok ta khle ji in a ring shok flung gi ji kla raw lu commission ma ngai na ring shok gi ji no ta hi hada hi mi ku chung kana ma mu tu ngai ya tu pong a hang sai wo thada
itum ulungli ai hiwa mom ti seve hiba hiwa tada gadang shido iwa hi in madu ya kha shima relevant masa ba shine in hi madu ya kha mi bing na iling de hang na khwe ba shine da mom madu khanga ya tui bong a khlang sa jin wo ka bang u tui na ba itum yaron ngla bing wi bang ari wa itum yaron ngla bing zangau da khuni tho chau da khuni tho li hang ge awa wa la chang se re hili bang u hi relate wa sa se ne ka tong hili bang na ba thar za ina hey iwi born again sa ga hai bing ni ba hui kimi samang ga hai bing li ba bang u ning ga chang ji le kho ga ji hi hang jin wo ta zu yang se in english na la pata mi khai sa ge English and le pa mi ge for this is the will of God your sanctification jide rounding jang ji khido ji adam ji tran no we thir kham theng ji it no are clear sa ko no we thir kham theng ji rounding jang ne the asham itum details ha me dar that you abstain from immorality that each of you should know that how to control your own body in holiness and honor, not in the passions of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all things, as we told you beforehand, and solemnly warned you, for God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whosoever disregarded this, disregard not man, but God, who gives his Holy Spirit to you. Da. Siya se Rivra na witui hi saknaye. Na witui hi thuklake. Na witui hi rivra itumna ang sangurum kay. So kmiya dam sang sak milo awa izang zang laga tuimang li kham tuimang sai la ka ra izang zang laga na wi tu hi ka hang na da so khme miya khang sangai rana na klum shan milo da chu shu ming sing da sak sane man okay ka thema miya khana ida da hang juko in a bagayo. People today see and hear about sex everywhere, but many do not know God's purpose for it, and that leads to confusion, pain, and broken lives. Itu maru hon we atam hili, otpam li labaye, or shim li labaye, kadam gishili labaye, tada sex we bongli, pasakang song we bongli. Yang ai nang san sa kai na labai ka chang duen na labai kharjan sai jmo kha athumna kachung na mathei mne rivana kiwiwang sex hi semau do phasa khang so rivana matha se ga na sem ga highway rivana sem ga highway kharin ji mathei thu mne da hangi ste chiwiwang ai na athumnung ni pu khang pa ra so khawe ka chot ra so khawe kala mirin ni ka kai ka tek chi ra shoke jinaba da ji mushungla ga ha khne itumna phaningung bai kho aron itum generationally follow your heart or follow your passions da hangi laga do what makes you happy da hanglak ji de ka chi hon ka main itumna khima mai theido jadam ji tran shim khule ka kai ka kak shoko shimaban nang laga na wai hau Manila laga kapning gai laga sim saila kaina mai shiri aina leithyo to no wi sa khangai sa no here freedom kho nalikpa khana mahab ru kho no wi ring ka phaji sa lo jelaga akublam ni khalata athum khalata phaiwang phogo ta hi khanang la gai atom itum jili okthui lak tak leini ka chili itum sa okthui salala good news agabana ba itumli pona mataka kaina anaga thang do hida da leida kla thang ni pona mataka kaina rewinning ga jangji nali first sada no we girl or no we life partner we wang da mahangla
kha rawinin ga changji third kharing gajen ha pok chede ai ka da chu ari hi thum na hi pong hi ta shum gi jin wa hi wi itum mi Thessalonian wi lai khi ina ka shi khaina ina hang mi ga hi wi context yo mai itum na theye hi Thessalonian wi lai khi apostle Paul na kha ga bi ne kala hi chingum AD 9 around 49 AD to 51 we alung le kha bi ko laga thwi atom hili CD we context sikha da le sakle jakha hila Thessalonica was a major Greek city laga atom hili idol worshippers kachung khalai saye kala sexual immorality hi hongla gaina atom practice ala le sajino itumai arhon atamai na hangse chaka itumai thada metropolitan cities katha Delhi, Mumbai, Bangalore labai or thada itumai yukru thai na dang dalabai yang thada kachung kha rivali ma gathaya mi pingni ring rap room laga kalav rally gathaya mi ping pona ken sa thar ping kachung kha kajip laga lai sai jide chatam jilia laga hi new believers ping ni kha bi sanava Thessalonica we mi ping le yang laga atum hi gada we makamashung we culturally ring da layout da hili ball na mulung changla kaina nga sherla kaina ring phung ru kho mo reshi bing tha dam ring bai mu kho da kasir da klewi atam hi chili atam rak sanava laga po we matai mi thui je concern akha hi wi liwa ya shit kasang bing hi kacham mirin rivali mang gathaya awi rivali ma thai rang laga ring da klai tha da ring nui hai ba shine da rivana mi thar sang sak hai jili rirawi nawa ka sada mashun naina ring phunggi jini gijuwi ana jili mulung changla gaina khagbi chithia khang sai jide laga hi khagbi hili ari itna passage ra ga da dam ji than khi thei kle jakha rirawi ning jang jiwa na tharla gaina khring kho jide o thermiso yang thermiso rirawi ning jang ji ari itna first remetui de yang se rivana nali iwi mirini ning jang ji khi kle jakha nayang tharla gaina khring ju kho jide ayer mang li pha khrek ji rana ning jam nim ne kha uklung ni wa shung laga mikpa khana mag the adam ji lila tharla gaina ring lo nana reder ring ga sa mi ring ji cha da mo ring lia lo rana itumya bu le az hi ra jang dak le ka tong le matai mai thu je emphasis sa kha ji jing sa ji de aron itum khani thot bing chung khana natum lang hanai sabai kho ilang hanai sai question hi dang hanji na ba rba you life partner hi khibaru do no we kafning je ke ba do de aina ya sa salak ji de natum mu da le kai ga sa fu la ri la sa le ra in ma shwe la len the kai kha ba ada rba no we khang ji ili thing so mi la klo da ai ji sa ji mu yon lak mo kho laga kai khana ba ya iwi katam ga shi hi o tam khye laga o maning lala iwi gar wi wang o I now da khisa laga ok thu shi do ra no ning jang ji khi do da sia sa da khle kuchung khle sa ro kho da ji mu yon lang mo kho ko bo na thang in hang kai da po wi khamata ya khrina khe ra wi khamata ya ana awi ning ga chang awi kapning awi will ji ba khi khle jaka third khamatang third occurring sanctification your sanctification jide for this is the will of God your sanctification jide hiliva ada sampada na hanglo cha khawa sanctification is the ongoing supernatural work of God to sanctify justified sinners from the disease of sin jewa me na ili na ina pralu shidai kha thalala more we kazad or more we old habits na create laga old habits lay the clay je rawi mangla jin otsa mi mama laga thar mama laga ring the clay we process je chili ka hang sana ba laga chi khi saru do and to conform them to the image of his son you know thar mama the kring ji lang so thi mama khai bam ning la thar mama the kring ji chi shu tha mai the ring khai and empowered to do good works you know laga chita sa khai ji khamatha samaman laga khamatha matai sang maman khai bang kho gisina ba
Taji itum phap tai yang aru itum meaning li itum na kha hai se. Firstly, rau ning chang ji khikle jakha na I thir la gena rau manga le khring. Sam thamman rau mangla jina than khmi lung jile madui khmi chung ni kahang na maman da thermaman la ga chu tha da ring khngai khring gi hi rau ning chang kho ara hi itum na pata maman bena pona explain sao gi jino sanctification gi ji bi ka khla ki khla ji yang se ara jile God's will explain with command ara yang say abstain from sexual immorality abstain salo hi rawi ning jang ne hi thir khamatheng wi shongja li chat khawai akhani sinaba ara hi le abstain the hangda kle hi abstain means more than avoiding physical sex phasa khang so jmang jeli ga hamning ne yaron ngala bing na shima pan rang laga phasa masa makha lo mat tha da hang do phasa mang so lo da hang chimang ga hang mning ne jinwa are thum the root word le khyang adam jitran the word abstain comes from the Greek word apecho jinwa which means to be distant or separated abstain the hang da le here to be distant or separated jinwa tala gain ga hai or la cha laga ga hai jinaba hit the hil hang da klega khlat banava so when Paul says are abstain from sexual immorality the hanga ka hi phasa mang solo gji meaning la ka an hang da khle banava anything nali mathang marang sakhngai or emotional line labai no we mental line labai nali relational nguyupam atam jithan phasa mathang sangai lela join avoid salo distance salo ta da leng saklo ta ka hang nawa laga are ihile okay itu mi hile single la chung ga jang sara nimla jaga sakcha khai mang kam thai thre kha single ku chung ithum yarong la mang jang da awa wa ka ni jang sa bai kha ku chung wa single no ma sakcha rang nge jina ba o ithum ya lung hilik ku chung khala legi shinau le sa ba bombay te ithum ku thau da ithum porn again saturday ar hi ka tha da ring ru do ga dam ji tran inala hi sermon hi prepare sama nag ilig chung kham tu mi jina wa mayang we raw do abstain the hang dagle hiwa itumwa arhoni thought wa le shingrok hai kha phasang so laga tada makhna break khani ta salag sa dakle hi round in clear salan jenna ka shaban nang da physical intimacy athada thang do itum nani mangaina isolate chala gaina kajja kaji hilam sa phumreli iniwa khani ni mongla rin thuk thu thui jinda Mathailak japam jile ruma khli changa seha punga khashi kha saure the machang flu jinaba hi distance sa flu thada separate sa salu hi hangda khle bana virwana ithumni phasa wiring ga phahi masam bang sa khangai mning jilla kha ithumni atam jala gaina ithumni sambang sangai jilla simpan ga haiwili jala gaina pre khani lungni niang la gaina ning gtong wilungli sambang sangai je jena wan tiksa waina avoid sa salo kai khli thumli emotionally ya thada aro sak chuplaga makning tui hanglaga chagathai nangdala entertain masalo distance salo separate salo rakhli thada ithum arhon ni chatna na ghai ithumna shajing gji thada makning makhna texaina okay ka salaga makning dirty words itum exchange salaga gabam je higda hi chigda je masalo hi born again sa hyping rawi now bing na masang yimne hi rawi ning jang ning ne jik sanaba laga abstain gji mangjila abstain from sexual immorality je hi sexual immorality gji bahiwa hakla ga haya tuino itumna bornia gji wena tuyar he bornia gjen shok choko chuka khladnava hada any sexual activities sagza pre khani wi lungni maningla
any sexual activities je ka tong je chi masa lo ta kan sana ba ari ba hiliwa simpan khai bing la chang khai ko simpan khai pari khani la changai re kala chuilung jili vali mathela grang jibing o thada masak charang jibi athum bing lila ei phasa mung so lo athum ne nang dal word sa ji no kibali ka na bravely meaning kha na gahar le meaning kha sexual immorality hi masa pailak marukho jin ba ta ji ji khang san ne ba azu na i na hi ngnu le kha we na o election am le rang sa khala oi ba hi bai thai gi jin wo o phasa khang so lo bai o na ni mang ga bang atam ni lo bai a i hidam jimra ini mang ka wi ta ra i im samra ka ji wi principle hi le gi jin wo then hi dai avoid chalo da hang da kle sa kho yo itumna katong hi ning shala ka na khui phung re kiwai na kle ja kha bible wi heroes ping la itumna aka khni phni ngung bai david ji rawi uklung ga tha ba je aina dang dala ana abstain sa today ana mala cha thu mane jin ba ala kong li sangau samson pangla ghai je as na thum mag thak le na thum now the prashi ja simpan da now prashi samson mo hongai rakle o samson da lakle le de kai thum bible wi samson da mo hongai rakle jin ba ai na dang dala kong li ji ai na la kong liong samson ji ông Solomon thằng mấy la hai ba ji ai nè là công liao de ta sir sala cái này thùng na yo mày hang i hi mà bài rek phung really i around nào sa da ngala nào sa da i legishnao le haung da i la ngshare da kalo khamatai ba i virawi nawa sa da i wili mangla ka thar chang da le haung da i wi phasa hen na virawi ming teng teng sakre iwi phasa hi therma thengla gaina haire da itum hi abstain sa se kiji hangai nagara chitha kha kisaru do itum no premarital sex masak sarang na kha yo I mong solang mra kiji wi commitment queen sakna kho ising ra nimla ya gun thum ni kusum ra la ga claim them ni itum ilia right thala hang ada rally ning shinai thada thada ta chang na nai kha adam ni virwana thada rakan chok mi khai kuchung ka experience ai itum hi commitment quiz ya virwa im sak charang la khai nang da I phasa khipa i phasa hi masa ma khawla ga ai sadamom dim ra ru je im sak charang la khai na dang da I khipa ni kha mong som I bravely meaninga I brave meaninga kha o I khara li meaninga kha khipa li kha mong som ra da itum je sada tu lep khoi gi no itum sia sa khoi se kai khana wa thada simapan rang sala la ru hon wi trend ne da ring khang room cohabitation ka sa or living relationship ka sa higathai hen nang dala no I jim samre chimang mujim ne itumi social media li khyang adam ji tran reels instagram ni khyang la bai youtube li khyang la bai makning makna rag jang adam ji tran ni la no I higathai hen I abstain sare yang nim la ya rag jang adam ji tran ye khi le da itum hi mrakhle wangai na de na thum gatha khle ngachang shila khai na gaba ma dam le ba ya ta sui ji de na chiga tha ji le no abstain sa se thum lagara yangda mama jena ki hangai de lekle jaga ar raw ning ga chang je God's will is to live like him control your own body verse 4 likhyang adam ji tran ari english nova that each one of you know how to control his own body in holiness and honor jiwa
ari rana na ili sang sakhnga hajiba control naklada iklada wili pasali control sang sangai sinaba mi avu na responsibility le a shambadan hang se jaka ari jili relate chalaga athong atung jili set boundaries na we boundaries ngwa phungre I rawi na wa khane kha iwa boundaries fa mangwa range jaka ajen ngwa e mangwa khangwa ta kam sa ge mai de jaka ba jiwa 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 yon chao yon aure ka I say if rawi ili in a rawi now if raw now alak akhlak if rawi le gishim bazab khwere jaka na I boundaries khle ta ga sai na I control khle phai ya ara yang sai thada in a tyo me kha boundaries ping nan hai ga bai ji re da hangai re na social media fasting sa hapta kha fasting sa re jila ka changa kha fasting sa re jila fasting sa lo ga fasting ka sa jile na phone singi ji mut bali bible pa thulo se ha tha thulo laga ithum sa khwis laga mrakali wa ithum kai khu wang wa huida ga bi bing wang wa o makning ya li pi laga control mang wa thu ji hi ya sang la ba laga ithum na phone timing makhang wa hi la shoila go jena tanjam sa da o I pung thra dai kha phone missing mra ta thada nak la da wi na na thada sem ko khui a kha o thada sem no wi cha ra ga ji na na yang laga I ha tam hi hen nang da ba phara da thada nak la da wi ka sui ta jang pai mai thui ga ja atam ji welcome sa lo jin khamong mu shom mi lo jin ba jena ji control sa lo laga athang issue hang khai thada shim like shnau like hai bing wi wang thada no dating in an isolated place thada mi ble lang japum thali date ka sa hi shimapan rang na khawa chi ithum wi wang safe msam ni chi control msa bai ne laga physical contact la like shnau mle rang kha thale la thada iwa pok ta chere ji ji iwa chilam sang sangam thada kai khawa thada hada phei pang pong gdong lipok jat ming vai wo then hibai thada khang sherlo hibai hi magsan na phame physical context makle phame jena mi mangali wang thada masama laga ngade hang khaili salo jimning no ko hibai hi mi mangali la mi pa mag the adam ni la rawi na ak sada tharla gaina khring gajiba je chi salo gi sana ba in hang ba no ada magapha ji li welcome sa se jumut ba liwa ithum yam thu se da khang sana ba control sa se ara control ya dam ji tran da no winning da mom ju galo ithum bible li khyang adam ji tran more wi pong ni khang adam ji tran kachung khaliwa stand firm and fight against sin the hangko stand firm and resist the devil or thada submit to God and resist to devil the itum James sali la kapasa mongko ka when it comes to sexual temptation raw du na khyang le ja ka flee jilimang rabo malo nali ga suira ka ra ka thada jili amik tring drai laga mapam lo yam lo masot now bing me hida say ja dam ji tran no atong issue atung ni hang khai thada abstain gijili chang jinu round in it na first Timothy sorry aru hili hangai dakle hello Timothy 1 Corinthians chapter 6 with 18 here flee from sexual immorality gije clear salagan haine 1 Corinthians chapter 6 with 18 ja flee from sexual immorality ja lagari 1 Corinthians chapter 10 we 12 to 13 ni khyang adam ji tran hina mokong ni sangla grang ji ping wang kho yang lo ing ning ti ta le da kapning mi china mokong lui khawai ning sharanu ste ya mokong li lagrang kho sui le khralin ta bum dak ning shalo mokong li rang da ma pai re ga lo ng shar mai lo naga pata shum jena nutun na jang khyang sung ka phang ga ji wu ji mikmo ni khara khang chana kha verena awing shit mi ga hai mi
tùy chi mà cái lắc mà nè cái là nó thùng nè mà phùng rơ ki cái gì chỉ li lang đó anh nó thùng ni chang mà yang sắc mà nè nó thùng ni chang khi yang chỉ thran khang shop khawai anh nó thùng ni pang shop mira cái là chỉ li yu shop khawai apong ran mira First Corinthians chapter 10 we 12 to 13 he round you ko ana tung shit sa khai no chena itum kabail mo pai re khai skala rivali jahan naga yo rivana I rivana tung shit sa khai ji shit sang ida ka sui khra dam jeli itum yam sei ji che ktom ngai ji no ara pata lui je na yang sei pa ga da dam ji tran rawi ning ga jang ji khi khla da khyang adam ji tran verse 5 chi yang se vareli makathe ping thada phasawi khamathang khamarang aina mok thui pai mra de clear sana ya rali makathe mi ping thada athum chandals ping jiwa ami aina gathe chiling thad chuiring ga pha jili khamathang khamarang jiling hom chat aina sa khangai ba khangai control mang wala kazat ji athum thada mok thui pai mru kho jinaga nalibang khai khang ngai na sem khui khai kho naliba aman sakla gai na lo khui khai kho themmi so nalia aman sakla gai lo khui khai kho rivali ma gathei mi ping thada mring pai mru kho jinaga aru hon itum khuni thot mi ki chung khana culture na western culture o kala itum mi more na influence alaga ka thadam chukle jaka o kuchung khana ka phaning jeba o thada sada khle a kha jeba social media ni itum na scroll sabam jilla laga makhna rata la ai heba khanga jani da khui jilla khaji raw duina ba hey ji khanga jam ning kho ji normal mani mu kho raw now bing wang ba makhna ra gadam adam ji tran ai chi raw makthei mi bing wi ni da itum hi yam shok the phung gi ji no akala itum hi block sa ga bai sa laga itum hi avoid sa phung gi ji no laga raw makthei mi bing ba dating ga sa adam li la thong hang khai tha boundaries mang wala te cha jina ba chadam sa bai mur kho kala rally ma gathei mi bingji ga tha do athangwe living relationship lai dakle inam thala ga na thekhum sui shinawa kha kala awing sat nawa ga na ile ga hangya ina shinawa ba ji le yang galak chin wo shinaw ba khyang ing sonaw ba jin khyang kle chaka as ava mer naw ku deli thadang sopom de leide da hangste ukhnang na ju ko shim pan khai ba meaning ji ava mi mer naw kli awi boyfriend ni da ngi bum leide ashawa lil inam thala gen thei ji no ina ashawa li yang ga lumshan na ji ashawa khithei ramni bom na klinda ashawa na ba te hi mayang pingwi o cultures ayer wi rivali ma gathei mi pingwi kasa khwa ser no wo hi athum tha da maringa lo leishi ba pa sa ba pa laga o te sing malaysi rang sa la thada ga thang ni do khalada pasali sam khaw ba laga ring dak le chik tha ka shai ga sagan lo bai ring dak le athum tha da maringa lo round in ba ya itum ni ji tharza ain hang da le wo ji round ni yang khung ning ni jena ra jili pata shung ni jena na me heng sang no verse 6 wi ji yang sei ju kan hi na consequences wi maram le khang no ki ba kha hi wi pongli achina khalang masa pai mara kala hikatha khalang mili prohona ka shong lang ra da nathumni ri da hang haira rana more jili saklak ena khui kala mtala kana sexual sin hili mai itumna ning khangate atom ji tran rana phyomi kai itumna me heng sang la itumna sa ba laga kaza adam ji tran chu hei thei samang kho
ina thada ajon thang chom ajon thang wi ka chang ajon thang wi hapta li ka shok yang kharjana khang ge yo ajon thang chom ko hapta akha teo khla ngai re ari Philip Yancey de yang Yancey Philip Yancey da hi chingum 76 years ka khaino Philip Yancey he ya laga hi vereshiwi speaker yari ting ni speaker la sajukho speaker la saye kala hi author la sajino lairik khamtha tra ga pijine ila awi lairik che da ka bam bai ngai kha the re itum library le sawi best Christian selling author la thada ajila chilang sabu bom chino ka hi ka thamra ana ajon thang cham ana confess sa jino ana ki hang pat kle ja kha pray now kli chingum chishat affair le pray now kli chingum chishat chingum 76 years ka khai Clover Valley otram thu da kle ba hi chitha da ana hang phajide as awi confession je englo in a pata kai khayo ning salai na lo hi awi confession ka dong pa mra kha in a kai kha pa ga hi na la yon hai da confess sa gi ni si je kya kha khanang da bi mra kya kha chot mai si da bi mra yang na lo ana da chui hai thei sang phangwi to my great shame I confess that for 8 years I willfully engaged in a sinful affair with a married woman. Chingum chishat chila shimpan gahaya pray now akli ina sang soye I have confessed my sin before God and my wife and have committed myself to a professional counseling and accountability program. I have failed morally and spiritually and I grieve khanang tada ka grieve tada uka khanang ni hen mai worry gile hen mai grief sa je tada ang tingjang shungda khanang dagle grief over the devastation I have caused. I realize that my action will disillusion readers who had previously trusted in my writing. Worst of all, my sin has brought dishonor to God. I am filled with remorse. Tinaning changla. Remorse sa. Tada ning shokla tada muklat tada I am filled with remorse and repentance, and I have nothing stand on except God's mercy and grace. A privilege ring dakle. Kala ana kapi ga hai ka tong jila pa hui khai bing jila kachung ka discourage ha jide ya you favorite author ne da like sa bing jila na wili shok pai kho you li shok pai kho ising ra na ina mo very shipping tha da khring adam jitra na ina boundaries makhang ba adam jitra Billy Graham here inala thada sermon hi prepare samaman laga thada ilag chung khamuti mi jino thada ila hida ring re ila boundaries hida da lera ila hida sara gi je yang ina Billy Graham wi lyric pa laga awi mirin kharjan ba laga ana ministry hapok thar atam ne awi boundaries akha ana migde na ba exar klai da don thada ring ka ana boundaries akha klai jiba aina shinawa khamang kabam gji ana encouragement sajilla chena ali mi bingna awi otsa khungrum bing adno jila hennai jo da no jila extreme sa namla da hangi jumo kha Billy Graham principle a haba imang iprevili mningla
ina shinaw kipa lika ngajagyang ga haibam ni mang yubam lak mre cheste ta gajang da Billy Graham wi athitlam ashung da rivana ring sak ngai mrin jile ring laga higatha wi mai shi mai shat wi kajot cruise mafum ne te I yang laga yo mayang hita da lephung re liang ji phinin khwing sak chino ara jingje yang da lui kha rivana nali ko howi maram ji khubang khla gi akshida khang sana ba verse 7 yang verenai thumni khamathang khamarang wi lungli okthui khawai hogu khui maningla kha kathar wi alungli okthui khawai ko hone ste timom la se ya ara ithum himom las na ili pon again gasa hi achala ga na reder ring gasa tha da ring laga chakshi mai da ring phai wang maning ne kha mathang rawi mangla je na than khami lung chile ana mudui khami chile kahang na da thishu mama naga tishu tha da ring mama naga kathar mirin jile ring khawai ji bana ko kala verse 8 chile khyang adam ji tran chibiwangai na tui hili maheng sanga ba china mikumoli maningla khada thumli mangla gathar na sangkhmi vere chili maheng sang ne se ari tam jithei da khle hili rawi tui hili ina pralu shidan laga ai tak sar khle da ina saktam ko khui nana saktam khu ya kha ji mikumoli maning ne kha virvali rawi tui hili maheng sang ne virali reject ka sa ne is rejecting this is rejecting God, you know. Term theng da ring lo guji hile saktama ko khui ji virvali reject kasane thir kham theng guji hiwa ina term theng ai thong hon term theng ra ai thada sangai ka sa guji wi opinion or jo term theng lo jo the request ka salam ning ne suggest ka salam ning ne hiwa command no wo ithum born again sa khai bing wang ya the challenge hakla khaya khang sa le kho chibina khang chi hi na wi bible knowledge li khang chim ning ne chibina khang ji hi iwi ministry ka sa li khang chim ning ne chibina khang ji hi na la kya sa thai khle na shim khu bang na tui kya mu tui thai khle chili khang chim ning ne chibina khang ji hi na rawi ka hang na ha adam ji tran raw ka hang na da jishu tha da khring adam ji tran ngi ji no third ring ha adam ji tran chibina ngi ji no ithum kudong aruhan thothi thalain hanglo cha ka me sakla ke social media ong so no bing kuimre da kle bing liang laga o ku thi wi khang cha jeli ngrum gi ji hi masakla gmani mi khip kha thai khaya na I bona ken sa da atang raw tu na le thum ni quarantine tu shit sa khai tha da na nam phung ro gi ji chang ma yang ak mo kho kala ya Vanala yam shok vai apong jila naling ran mi ruko laga mag bha jili entertain masa pamlo abstain salo pasawi kamathang kamrang jili welcome masa pamlo boundaries ngawa se movere shibing thadam ring ase thada itum siala saming rokse itum akhaina khala ya kusui chung garafra rila thalala raw lu commission jili jaham laga humble sala gaina laga higata hila namang thung bam hi imang kibali kha share masala imang verishi sal I third ring rang ji hilam sa ku paya khle ko then no we accountable sala ghai no we prayer partners la no we shisang paila ghai mia khli
share salo na wi ka sakapai na li ka sui khra na wi ji ka dong share salaga na ni na new lu ni sia sa mi rok laga sakre ga vre shimning la ka chang khat akhaina kha samatha mi ngong ka dong mi rok laga ring sei virwana ni yang khunga kha jiba jishu christ da khrini ko ji he e hang laga kupsang okay na thum na chingri aina acham phala ge na ning sang la na mi khai ja ning shwe ngana ku khimang mu chi ru no i jang jang laga i thum khang thum ma ga le virwa ya khon ngana laga ari tui hang khai bing hi ashma ge bia dam li la meditate sam mi lo i thum virwani virwana ring sak ngai mi ring ji ring sei ji hang laga hen nang chang ok ning share Nere mai tumsali. Jangkat yang unai nahang da kai jiwa thade tumi bang. Man sak na ye hya kha man sak lak hai message kan alai tum na go khui sam ka phang hi. Jangkat itum hai na ye sin tum itum tum thada thada na li hang chipun khangai ne rana. So mi dari la na mangani zat pa ki da klai na tam shaki da klai na ministry ti la ma wa me re no chi chipun play gala rajang da play itum jiwila ning sina ko gala ring pa na ko ji ngai de le gala zat ba gi da play manga shong ni la hada adam ji da rajang mi jing no ji jin tu ni ngai ne cha da sa da itum ari cha khui khai mang maning la itum mi rin ni la rally yang ga da mirin ni kamushung mirin thada kharing ji se itum na lak se ji hang chipun ngai ne